ampar ke lalu ampar ke IM pan bang mau sing timung pan bang video call sih call pusing nggak video call lo ampar ke IM ang tayong check up nang la bijoy pasal ada pihak presiden men bijoy tau bi kumati bijoy ampar la inat bang korsing pula bang kita tanga presiden barim lo ama la bijoy korsing tunggu pimana kan la leer di pan lamang kari ni ingat IM positif tang nang ni pan lamang kari ni IM ada ko positif pemat areng sigi soian amat ni ke tanang ni tetap putih amat betarles también menang tiok pusnai tan la como la morsing timung pipulo kuma la si puluh morsing timung ma pihak morsing timung bo lalu tilai IM hamre na IM ama la si puluh polam lah ama betarles tiok amat alang hala itu kan tenong le dulu teh timi disukses lo nanti tanah lam lah ala biar lu bang nanti botaris tang kijok amat la tung siti kamari tu la pan ane tam thai tu bang kreni bang lu pusne tham bang kreni karbia bu karbia bu saya dia lo amat la anang bong pendang ti bang ke confirm lo lagi suhi tapi jam ejat lo hala dah IRO suhi election returning officer suhi ampar ke tak enam lo biar lu tu suhi cipi tu lo dan hala sorkari bang gambra asuhita enam lo sistem aku itu enam lo ama hadak election ras no sampai dam lo bang clear bang ke bang ini bang ke kongres abu bang ini bang itu saja bu kalau macam thap batel thap dal bo bang si pantanon thap tidak lo Sita kupi posi thap lah thang dah Arizona bebo ama si Arizona bang la pulau BJP tumsi bang pe ama la tum aku khagala mangke letung ke desa si ali kolam lu tapi BJP ali pujal bo tahu betul sorry kan lesa BJP ali kolam lu BJP ali amasi la tene bukan pajak donol dalam malah tum mana non kena temangke tum punya resource ini sita hamren ketingin mas kempadan kata gue mah hamren si hamren du mati ama hamren tan tangko itu saja abud nang joko po itu salsi hai dah titik kita tentang kalau salsi ke hai orang tum deh answer si punya tak nak tu cek jika tinggal kat amalah kita tentang patai ini kita ambil election dulu lah tu meninggal je mana kalau BJP tu nggak tahu amlen lagi mah ya BJP tu malah biar lo nggak tahu amlen sih nangko amlen sini pun mah BJP tu malah biar lo kan ke kena dam amlen nangkap ha amlen bijoy tok di pare korsing tok di ampar ke Wilson terang pare mongvi bida sing teron bijoy tok di mongvi teron mongvi mana lah amen ini UPDS sedangnya mongvi tu sih kita amen binong bida sing teron mongvi bangkli bodam tu bangkli lo untuk contoh lah, non tunggu thana pora lama kan non halah ni si delip saya kira bang mati deh, so direction di klembom lah lama ke.